Duyuk nala tohim nerimdi thoma gujib chungbe kapdela shungki chotin lejibadan tanglangba chola tunyu roram chekengi mimang chola ngugi chagatu yusarana yupsi. Dugegab yu chotin lunchen dejin wamala chusundun. And within a very short period of time, Tunyu tungdungshik nala tanglang cheken mimang hashangmangbu chungsung. Mimang tsui ngugi chage tsabla tanglang tuyane rangi chizola shamdek rumdu yuba dini ngozal chebshiri. Ruk yagab yu uti tang mangcho teshin yeji roram chendeb nangkeng che ki nyamde shawa dundek nangbe bezun la tenne mimbor dumbum ngachil hasam yube yagab di mimbor ki gyacha kubchu samla tohi narim ngongko mengab gyabsin yubshi. Gyaga shung ki AstraZeneca ngongko mengab saya chik shendeb nang yu kelen nang yu kyang gyaga chi chirdong samcho nangbe jesu do yu ki yagab shin la roram shu te zamli nyamde yezo ki Covax leshi gyune Moderna ngongko mengab kudana yubshi. Du yebo jingmi kesar namge wonju chola jimbang mi serki yichi saten gyurme yebe yekab di nangla ngongo mengab yi rig mindawa nyi gyabyu di tela mangzo ki chodo lodo dan tezom so zawane chigimepshi tanangba yi wangki jodun. As a frontliner, I think it's my responsibility. Ngaran dungyu leche bashi yinbe chane ngongo mengab gyabyu di nge lengin ri. Yebu choge nganzu chedu zeba chenpu kyang na yo zang nganzu jimbang chola yang lengin yore samkudu. Yang choden lunchen dejin wangmala ki. so people do understand. Mimang tsui ngongo mengkab ki penyu di shedo yorchi. Mimang tsui ngongo mengkab ki neri ngongo chigi yoba di mirim mangbo ne shedo yorchi. Generations. Ruyu ki tanza mngogu tebe yanyu kunala ngongo mengkab tu nyibati yaptu yobar ten zamling nyamchi gezo ki tohim nerim ki turing di la ngongo mengkab ki lengu gyokshu shi yinbe ngakshu na yubshi. Gezo ki leche wil progi sondun. If Bhutan can succeed, Kesi ruyu ki choten leche mangbo mea kyang minbor chazang la ngongo mengkab jab toba yi na dini tengab nerim ki kange chenpu teshinbe ngaku di yong la rewe mikbu sangbo shi chagshi. maybe Bhutan can be a beacon of hope in a region that is on fire. Pyoganjin chongdan gyagaji sanzam santen yinbe gyekab ruk yankam di yi nyeja gyagaji nala tohi nerim ki ngobo gyunto riksar delta shebadi kyabde chimbe jesu ruk yebo jingmi kesar namye wonju choki tanzam ngaku kaadu chenga pepde mimang la nezu kyabeki lengu gyajishi neti na yubshi. I think if there's lessons to be learned out of Bhutan, it is of course the Ruyu ne labja len koba dini nyingzi denbe guti shiki shenbengi tukzi chenbu dohim nerim ki tubab netan hachang dubay turing dila jimbang misi la rongon yamgyur nabatiri. throughout this terrible pandemic. Ruyu ki nala ledun dumche lamlong denba chungba di gyugen zoba dini gangi chebe turing la gegab chigi suyu do kongbu chigji ne tubu tipshi.